U petak, dan posvećen časnom krstu, 26. po novom, a 13. decembra po starom kalendaru, pravoslavna crkva molitveno slavi svetog mučenika Evstratija, sveštenomučenika Gavrila i svetog Nikodima Srpskog. Vitistuja pred bezakonujuši mi božestvenaja, vijenija pretrpjelje si mužestvenjejšim srcem, odblistal jesi bogoznamen mi prečudne, ugasil jesi vozvišeni prelesti plamen, sego radit ja čestujem se blažene, mučeniče Hristov, Evstratije. Sveti mučenici Evstratije, Aksentije, Evgenije, Mardarije i Orest, 5 hrabrih muževa, zasijali su kao sjajne zvezde u mračno vreme hristobornih careva Dioklecijana i Maksimijana. Sveti Evstratije je bio rimski vojvoda u gradu Satalionu. Evgenij je njegov drug u vojsci. Orest takođe ugledan vojnik. Aksent je sveštenik, a Mardar je prost građanin i zemljak Evstratijev iz grada Aravrakina. Carski namesnici Lisije i Agrikola mučili su najpre Aksentija sveštenika. Videći nevino stradanje hrišćana, Evstratije se sam prijavi Lisiju i izjavi da je hrišćanin. Za vreme Evstratijevog mučenja, Evgenije je stao pred sudiju i uzviknuo: Lisije, i ja sam hrišćanin. Kada su Evstratija provodili sa ostalim mučenicima kroz grad Aravrakin, video ih je Mardarije sa krova svoje kuće. On se oprostio sa ženom i 2 nejake dece i pojurio za njima, vičući mučiteljima u lice: I ja sam hrišćanin, kao i gospodin moj Evstratije. Orest je bio mlad i divan vojnik, koji je rastom prevazilazio sve ostale vojnike. Jednom mu je, kada je pred Lisijem demonstrirao kako gađa kopljem u metu, ispao krst iz nedara. Lisije ga je optužio da je hrišćanin, što je i on sam otvoreno priznao. Aksentije je mačem posečen. Evgenije i Mardarije skončali su u mukama. Orest je izdahnuo na usijanom gvožđu, a Evstratije u ognjenoj peći. Svetog Evstratija je u tamnici pred smrt pričestio sveti Vlasije. Mošti Evstratijeve, Aksentijeve, Evgenijeve, Mardarijeve i Orestove docnije su prenete u Carigrad i sahranjene u crkvi njihovog imena, svetih petočislenika. U toj crkvi njih su viđali žive, a sveti Orest javio se i svetom Dimitriju Rostovskom. Od svetog Evstratija ostala je molitva koja se čita na subotnjoj polunoćnici: Veličaja, veličaju tja, Gospodi.